Aba muri kubona ni abasirikare ba M23 barimo kuva hariya mu mujyi wa Uvira nk'uko bari babitangaje yuko bagiye kurekura uyu mujyi bakawusiga abaturage bagashakirwa izindi ngabo ziza kubarinda, ingabo zidafite aho zibogamiye. Aba ngaba rero ni abasirikare ba M23 muri iri joro ryakeyemo ku wa kane barimo kuva hariya mu mujyi wa Uvira barimo gusubira aho bari baraturutse. Gusa nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'uyu mutwe, uyu nguyu ni Bertrand Bisimwa, yavuze yuko abasirikare ba M23 batangiye gusohoka mu mujyi wa Uvira ndetse ibi bikorwa bigomba kurangira kuri uyu wa kane, bose bakaba bashize muri uyu mujyi wa Uvira. Ati turasaba abaturage ba muri Uvira gukomeza kwihangana, gukomeza gutuza. Ati kandi turasaba n'abahuza n'abandi bafatanyabikorwa gukora ibishoboka byose kugira ngo umujyi wa Uvira ukomeze kurindwa ibikorwa by'ihohoterwa by'urugomo, ndetse kandi uyu mujyi ukurwemo abasirikare, ukurwemo n'intwaro ziwurimo. Ati ibi rero turizera yuko kuri uyu wa kane igikorwa cyo gukora abasirikare muri Uvira ba M23 kiri buze gushyirwaho akadomo. Uwo ni Bertrand Bisimwa. Ariko reka duhindukire twongere turebe guverinoma ya Kongo yo nyuma yo kubona aya mashusho ntabwo ibyemeye, binyuze mu muvugizi wayo Patrick Muyaya aravuze ati ninde uri mugenzura yuko aba basirikare kuko barimo kuva Uvira, atese barimo barajya hehe, atese ni bangahe barimo bava muri Uvira, atese noneho uyu mujyi barawusigira nde? Ati ibyo ngibyo bigomba kuza kwibazwa. Uyu mugabo rero akavuga yuko ibi ngibi birimo gukorwa, ati ntabwo ibi ngibi bihagije, icyo dushaka ni uko ingabo z'u Rwanda zose ziva muri iki gihugu cya Kongo, nta kindi kintu dushaka. Ati ibi ngibi ni ukudukina agakino, ntabwo dushaka yuko badukina agakino kameze gutya, turashaka yuko ingabo z'u Rwanda zose ziva ku butaka bwa Kongo. Abandi rero bakomeje kugenda babona ibi ngibi barimo baravuga yuko aka ngaka ari agakino M23 irimo gukina, yuko ngo hari abasirikare benshi bamaze kwambara imyambaro ya gisivili bakaba basigaye hariya muri Uvira bambaye imyambaro ya gisivili, ko M23 yose idashizemo, ahubwo ari ukujijisha koko nta kintu kigeze kiba. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho, ariko M23 nayo ikaba ikomeje gusaba umuhuza yuko habaho ingabo zidafite aho zibogamiye zijya kurinda abaturage. Ibi ngibi rero bakaba nabo bakomeje kugenda babisaba, gusa bakaba bari batangaje ko batazava muri Uvira ibi ngibi bidakozwe. Ariko ikintu kigaragaye kugeza ku uyu wa kane urashira, abasirikare ba M23 bamaze gushira hariya mu mujyi wa Uvira nk'uko birimo kugenda bigaragara. Aya mashusho rero muri kubona ni umuturage wayafashe arimo aravuga ati dore ngaba abasirikare ba M23 batonze umurongo baragiye, bavuye hano muri iki gihugu, bati ntabwo tuzi aho bagiye, ariko ikigaragara aba basirikare baragiye, n'uburyo uyu muturage ari kugenda avuga atangaza. Ngibyo rero biri kuba muri Uvira, ariko reka turebe mu by'ukuri imvano y'ibi ngibi byose ni iyihe, cyangwa se kuko M23 yabivuye muri Uvira koko, cyangwa ni ukujijisha kubayeho ntabwo ivuyemo. Byose nibyo abantu bakomeje kugenda bibaza. Uburundi tubyemera ndetse n'abandi baravuga bati ibi ngibi ntabwo ari byo. Nibwo M23 yagize gutya itangaza ko igiye kurekura umujyi wa Uvira. Ni umujyi yari imazemo iminsi 5, ariko nanone isaba ko abahuza barimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe bagira gutya bagakora ibishoboka byose mu kubungabunga umutekano w'abaturage hariya mu mujyi wa Uvira. Ni ibintu basabye. Umuvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda niwe wagize gutya atangaza ko iri huriro ryafashe iki cyemezo kubera ko ngo rishyira mu gaciro cyangwa rishyira imbere amahoro, kuko rishaka ko ibiganiro birihuriza hamwe n'ubutegetsi bwa Kongo Doha muri Katari byatanga umusaruro. Dr Barinda asobanura ko abahuza
nibaramuka bemeye kubungabunga umutekano w'abatuye mu mujyi wa Uvira mu buryo bwizewe kandi bwumvikanyweho, bakemera ko ingabo za RDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR bitagomba kuhasubira, aribwo abarwanyi ba 23 bazava muri uyu mujyi wa Uvira. Bivuga ngo ntabwo dushobora kuzava muri Uvira mu gihe ibingibi twasabye bitemewe. Iyo ngiyo ni akantu 23 iciyeho umurongo, ariko itanze n'indi mirongo itandukanye tugiye kugarukaho cyane cyane muri iyi nkuru yacu yo muri aka kanya. Uretse Dr. Oscar Barinda, umuyobozi w'ibiro bya Colonel Nanga uyobora AFC 23 yitwa Yannick Chisola, nawe yatangaje ko ngo kuba batangaje ko bagiye kuva muri Uvira ngo ibi ntibivuze kuhashyikiriza cyangwa no kuhafata kw'ingabo z'abagizi ba nabi za FARDC iz'u Burundi na Wazalendo. Kuba twatangaje ko tuhavuye ntago bivuze ngo FARDC igaruka inyuma ihafate cyangwa abarundi cyangwa Wazalendo bahafate. Mu biri gutekerezwaho rero ubu ngubu amakuru mashya agezweho harimo ko mu mujyi wa Uvira cyangwa ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi 23 erutse gufata, hakoherezwa ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo zikomeze zirinde umutekano w'abaturage, gusa abagomba kuba bazigize ntabwo baramenyekana. Ariko News Lab yageze ku isoko, hari icyo radar zitubwira. Radar ziratubwira ko bishoboka ko ingabo za Tanzania, ingabo za Uganda, ingabo za Angola ndetse ngo n'u Burundi birashoboka ko bushobora kujya kuba aribo bajya gucungara umutekano muri Uvira, ariko noneho ngo bakaza barimo n'ingabo za Kenya ari nazo zizahabwa ubuyobozi bw'izi ngabo zizaba ziri muri Uvira. Niyo propose hari. Gusa hajemo ikindi kintu. Leta ya Kongo ivuga ko ibyo 23 irimo gusaba bidashoboka, kubera ko Kongo ntago yemera ifatwa rya Uvira ryabaye nyuma y'itariki 14 z'ukwezi kwa 10 nyuma y'amasezerano y'agahenge. Kongo ibyita kuviyora amasezerano y'agahenge. Ni nayo mpamvu itemera ibingibi byakozwe n'ingabo za 23 zo gufata Uvira. Kongo yo ivuga ko ibice byose Uvira yafashe nyuma nako 23 yafashe nyuma y'itariki 14 z'ukwezi kwa 10 ku masezerano y'agahenge y'Idoha, ibyo byose 23 igomba kubivamo bigasubizwa ingabo za leta. Ndetse n'iki kintu kivuga ngo 23 irimo gusaba ko hazi izindi ngabo, ni proposal 23 irimo gutanga mu biganiro by'Idoha nyuma yo gusabwa kuva muri Uvira. Ntabwo iremerwa. Ku ruhande rwa Kongo ntago barimo kubyemera iyo proposal, ntago bari kuyemera. Ntago barimo kwemera ko 23 iva muri Uvira agashyirwamo izindi ngabo ziri netre. Ariko ku rundi ruhande 23 nayiti ntabwo twavamo ngo mwongere mwasubirane ibyo mwakoze Warikare, ibyo mwakoze Rucuru turabizi. Twavuyemo abaturage bishimiye yuko twababohoye, muraza murabica. Ntago rero dushobora kwemera yuko aha hantu muri Uvira tuhava hanyuma ngo muhafate. Aho ngaho nicyo kibazo cyakomeye Idoha. Amakuru mashya turutse nicyo kibazo cyakomeye. 23 sindi buhave FARDC ngo garuke. FARDC iti hangane nje n'ubundi wakontroraga mbere y'agahenge n'ubundi ndahasubirana. Ikibazo nicyo ngicyo. Kugeza uyu munsi hategerejwe ijambo nyamukuru ry'umupolisi w'isi urimo kumanaging gahunda y'ibiganiro ariyo Amerika, yuko ari buze kurarama akavuga ati nimushyire yizo ngabo. Ndetse ngo iki cyemezo cyo gushyira y'ingabo Amerika ngishobora kugihamo umukoro Qatar nkuko yayihaye umukoro wo kuyobora ibi biganiro by'amahoro. Ariko igikenewe cyose hakenewe ko ikibuga cya Trump giharuye kinyunguze hariya mu burasirazuba bwa Kongo kigomba kuba giterereye nta mikuku irimo. Icyari cyo cyose rero gisabwa Trump ari buze kuza kugikora kugira ngo ibyo ngibyo bikunde. Nanone 23 buriya gufata Uvira n'uzabone yarafashe Uvira itarwanye yigendera gutyo, ni umutego FARDC yayiteze, kubera ko yari izi neza ko hari amasezerano ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 yuko n'ubundi reka mbihorere muhafate mu biganiro nzabagora ngaragaza yuko mwarenze ku gahenge. Ni umutego rero wari urimo hagati aho ngo ariko rero twari tuvuze kuri ibi ngibyo
bya kondisiyo 23 irimo gushyiraho. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa 17 abarwanyi ba 23 ndetse n'ubu ngubu tuvugana baracyari mu mujyi wa Uvira bariho bakiwugenzura, ndetse amakuru aturukayo yemeza ko ubuzima bwakomeje nk'ibisanzwe. Amangazini arafunguye n'andi maduka atandukanye, imodoka ziragenda, abantu baragenderanira, ibikorwa byabaye nk'ibisanzwe, ubuzima n'ubusanzwe. Kugeza ubu igihe 23 izavira muri Uvira ntabwo kiramenyekana, kuko ntabwo umuhuza aratanga akoro cyangwa ngo agaragaze ngo dore mbagamiye ahangaha ikigiye gukorwa n'iki ngiki. 23 gutsimbarara ku kuvuga ngo hashyirweyo ajyeyo izindi ngabo ziri netre irashingira cyane cyane ku bintu byagiye biba. Histoire yerekana iki? Histoire yerekana ibyabereye ahantu bita muri Nturo. Muri Nturo habaye ibintu byasize isomo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo hashingiye ku icyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba yasa muri 2022. Murabyibuka muri Mutarama 2023 23 yakuye abarwanyi bayo muri 80% by'ibice yagenzuraga. Yari yizeye ko abaturage babituyemo bazarindirwa umutekano, ariko ikintu cyaje kuhaba, ingabo zari mu butumwa bwa EAC nizo zasabwaga kurinda ibice byose abarwanyi ba 23 bagenzuraga. Iza RDC, Wazalendo na FDL byagerageza kubijyamo bigasubizwa inyuma hifashishijwe imbaraga za gisirikare. Niwo mwanzuro ari wafashwe. Ku ngabo z'u Burundi zari muri East African Community zo zitwaye nkaho zitarebwa n'iri bwiriza, kuko zemereye ihuriro rya leta RDC kwinjira mu bice zabagamo muri teritwari ya Masisi. Izi ngabo za leta zikinjira uko zibishatse, zirangije zikorera ubugizi bwa nabi abaturage. Mu Kwakira ukwezi kwa 2023 Wazalendo na FDL bateye umudugudu wa Nturo muri Masisi wari wiganjemo abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, batwika inzu 300 babaziza uko bavutse. Abaturage bo muri Nturo bagaragaje ko ingabo z'u Burundi ntacyo zigeze zibamarira ubwo bazihungiragaho, kuko zabasabye guhungira mu bice bigenzurwa na basaza babo. Ubwo bababwiraga abarwanyi ba 23. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byabaye nibyo abaturage bavuga bati ibi bintu ntabwo dushaka ko byongera kuba. Ni ukuvuga ngo turebye no mu kindi gihe rero mu mpera za 2023 nabwo leta ya Kongo yirukankanye ingabo za East African Community, irazirukana, bisaba ko ndetse banasaba ko hakatirwa urwo gufa abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi babaga mu bice byagenzurwaga n'izindi ngabo zirimo iza Kenya, iza Uganda, iza Sudani, kuko izo ngabo zari zitashye. No kuvuga ngo kukura izo ngabo aho hantu abaturage basaga nkaho nyine batereranywe, bahawe igihano cy'urupfu. Kigemo 23 yafashe icyemezo cyo gukura abarwanyi bayo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, ibasubiza bwangu mu bice byinshi yavuyemo. Gusa ni ibintu bitari byoroshye, kuko byasabye ko haba urugamba rw'amasasu, kuko ihuriro rya leta naryo ryashakaga kugenzura biriya bintu. Reka tuze tureba ahandi hantu. Warikare yararekuwe. Warikare nayo 23 igeze kurekura Warikare nyuma y'igihe kinini. Leta ya Kongo yaranze kugana na 23. Leta ya Katari yashoboye kumvikanisha impande zombi, leta uruhande rwa leta ndetse n'urwa 23, bajya mu biganiro by'amahoro i Doha. Mu bintu byatekerejweho mbere kugira ngo bigende neza harimo gufata ingamba zituma habaho ukwizerana cyangwa se trust mu biganiro. Nk'ingamba rero ziniremo icyizere mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4 2025 23 yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Warikare. Benshi barabyibuka ni mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Icyo gihe yari imaze igihe gito ifashe iyo Warikare, inasaba ko ingabo za leta na Wazalendo batahasubira, ariko mu mwanya nk'uwo guhumbya bahise basubirayo, baragenda bica abaturage ngo bishimiye ko 23 yari yarafashe Warikare. Gutengwa rero na leta ya Kongo byatumye 23 ikura intumwa zayo mu biganiro bya Doha muri Kamena 2026, ariko nyuma bisubiramo imaze kwizezwa ko ikibazo cyayo kizaganirwaho kigashakirwa igisubizo. Turi mu mateka. Tariki 19 z'ukwezi kwa 4 na 19 z'ukwezi kwa 11 23 na leta ya Kongo byashyize umukono ku mahame azabifasha kugera ku masezerano y'amahoro. Ingingo
y'abantu 723 bagifunzwe yagarutsemo, ariko igihe bazafungurirwa kugeza n'uyu munsi ntabwo kiramenyekana. Niyo mpamvu 23 itarimo kwizera ibirimo bigenda bivugwa hariya muri nuza muri mu kuvuga ngo turekure Uvira hanyuma hazazemo FRDC hazemo iki. Ati aba baturage nk'ejo abantu babikurikiye cyane, mwakurikiye News Lab, mwabonye uburyo abaturage bara muri Uvira bagiye mu muhanda baravuga bati twebwe ntabwo dushaka ko 23 yadusiga, ntabwo dushaka ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, biragaragara ko bwananuye kuyobora iki gihugu, nta competence bufite. Twebwe twagize amahirwe tubona abantu batubohora, ubu turakora ingendo, turava Uvira tukajya Bukavu tukajya handi, ibiciro byaragabanutse, twagenderaga amafaranga 100 by'amanyekongo kugera Bukavu, ubu turagendera 50. Ubu ngubu uramutse unyuza handi hari naho bigabanuka. Ibyo ngibyo nibyo dushaka. Twebwe twamaze gushima uko abangaba tuyoboye, rwose nimubajyane. Nibyo ngibyo abaturage bagendaga batangaza bati mwatubwiraga ko Uvira itazafatwa, ariko mwabonyemo 23 ije muriruka mwebwe abasirikare ba Tshisekedi. Ntacyo rero mutubwira, ntacyo mwongera kutuganiriza, nimugende, ntabwo tubashaka. Kurundi ruhande ariko wakurikirana nk'uburyo Uvira yafashwe ndetse n'uburyo ibyo Kongo irimo igenda itangaza, biragaragara ko 23 ishobora kuza kuva muri Uvira ahubwo ikaza gusigarana igice cyonyine cyane witwa Kamanyora, kuko ari cyo yari ifite mbere y'itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025 ubwo hasinywaga amasezerano y'agahenge. Hakibazwa ngo Kongo kivuga ngo twebwe abantu tuzi bagomba kujya mu mujyi wa Uvira n'abacunga yuko agahenge kubahirizwa, kandi hari mekanizme yashyizweho yo kugenzura uko agahenge kubahirizwa. Iyo ngiyi irazwi, iyo niyo dushaka yuko izajya muri Uvira. Abandi bari muri aya masezerano harimo Monisco ishobora kongererwa imbaraga ikaba renforce, bigatuma noneho kigaragara ingabo zizaba zirara muri Uvira zigenzura Uvira nizo Kongo yemeranyijweho na 23 mu masezerano. Izo ngizo birashoboka ko ari nazo yenda 23 ishaka, ariko izindi yenda zaturuka handi ntabwo Kongo irimo igenda izemera. Gusa ku rundi ruhande iyo urebye usanga ngo ku ruhande rw'u Burundi, abarundi ntabwo barimo bemera yuko 23 izava muri Uvira, ntabwo barimo bavyemera. Ndetse nanone no ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo nabo nta cyizere bafite yuko 23 izava muri Uvira, kuko bamwe barimo baravuga yuko ngo nagakino ngo Rwanda ngo na 23 ngo bakinnye ngo kugira ngo bereke amahanga ngo yuko ngo bari cooperative, atariko nta kintu na gito gishoboka kigaragaza yuko 23 izava muri Uvira. Ibyo ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara, ariko natwe turahari kugira ngo dukomeze kubihanga amaso. Gusa 23 igaragaza ko yo irajwe ishinga no kuba umutekano w'umuturage n'uburenganzira bw'umuturage umunyekongo byakubahirizwa. Umunyekongo niyongere kurara rwa ntambi, niyongere kurara raswaho, ibintu by'amasasu bigaceceka. Ibyo ngibyo 23 ivuga yuko ari byo ishyize imbere, bityo ngo naboneka ingabo zizaza zigatuma ibyo bintu bishoboka, rwose nta kintu bibatwaye, bo bazemera iyo Uvira bayitange bayivemo. Gusa kugeza uyu munsi muri Uvira haracyagaragara abasirikare ba 23 benshi. Reka tubihanga amaso, ya muri comment tubwire nawe uko ubibona, niba kuko 23 izava muri Uvira.